Apa kita? CPS Bravo. CPS Bravo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. Kami dari CPS Labuh akhirnya dengan segala keterbukaan yang sebelumnya bisa melaksanakan kegiatan team building sebagai salah satu rangkaian dari FPK Forum Peningkatan Kinerja. Harapannya dengan adanya team building ini bisa lebih meningkatkan rasa engagement seluruh insan penggerak CPS Labuh dan juga rasa kekeluargaan dan juga silaturahmi antar kita semua. Kepada kita berupa kenikmatan kesehatan mata, pemikiran otak dan sebagainya, kita lakukan potensi itu, kita gunakan sebesar-besarnya membesarkan Pegadaian Syariah ini. Semangat pagi! We've fallen apart, still we hold together. We passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Betul kan? Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. Ini Runda. Runda ni tu salah ni. Runda ni. Terus. Ya terus ni. Yes. Ini yang lagi yang kuat. Itu yang kuat tu. Oke, selesai. Maju kita bareng langsung langsung. Pertama yang timnya. Ayo. Oke, sekarang coba tunjukkan Bang Abul. Yang Bang Abul terima informasi itu apa? Tolong lihat saya ya. Ini. One form. Ini. Oke, gitu. Udah cocok ya? Oke. Terima kasih Pak. Tunjukkan kemudian saya tunjukkan seperti apa. Iya. Jauh banget. Jadi filosofinya ketika kita ingin menyampaikan informasi atau dari pusat lah misalnya. Seandainya ada program dari pusat, kalau saya ingin sampaikan ke teman-teman semua tidak sesuai dengan arahan, sesuai dengan surat, akan banyak masalah mengartikan. Jauhnya beda kan? Oke. Selanjutnya tim kedua, ayo.
Iya, kok jadi kayak ciketin jadinya. Oke, dari sini coba, ayo. Nah, jadi gerakannya mengetik laporan. Dari mengetik laporan kok ujungnya kayak lampu berdiri ini. Oke. Fighting flames of fire and on the burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? We keep wasting colors. Maybe we should let this go. We've fallen apart, still we hold together. We passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Guess this is all we know. Guess this is all we know. Never face each other, one bed, different covers. We don't